Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Meghalaya State Olympic Association kanyale ban penkunai ke sorkar jela ban nempelut kambon ke pisa benta ke 6 Meghalaya Games ke barat mu ban penlong hau benai ke lalingkot jong usnem arajar arbusau ha West Gentia Hills District. Kumakapau ha ke 5th Meghalaya Games ke balalong hatura West Garo Hills ke sorkar kala penlut hadu arpulai kedor tengka ke balong henyo sya na kabala penlut ha kanong ba shlong haus nem arajar arpulai habaya kren bat kinong thok khubor ha ka arpu hunyo trek ujleo arajar arpusau working president ke MSOA uba John F Karshieng ulaong baga jinglot hatura ka dei ne ka daw baki duna bha ki hall banyale kai ba dei ne kata ka daw bala hap ban wanra de ki German hangers namar ki babun ki sinjuk yele kai kila dawa de ki jaka yele kai ki bahe uleh thoru bah tura amla ban penbiang yi ki jakasa na kabenta kinong yelek kai tang ha ki school ha kabala hab ban wa yi ki yeng basa na lor bah ban penbiang ru ye ka bam na kabenta kinong yelek kai ula ong ru ba ka tege jing penlut ka kin thop lang ru ye ka jing tei na kabenta ka synthetic athletic track ka baning kong hatura bat kumjoro ye ka jing pen kre na kabenta ka PA Sangma Stadium ha ka sni play bat sni penkut Shisho ke sorkar kala penyok ru kato kat ni teli kitiar yelek kai na kabenta kijing yelek kai. Kita harbedi begini ka isukumen ban pentip FIBA ka preliminary mo ka jemput kre ya ka Meghalaya Games kelan ya cuma ni ada one along way lai lai ada one Gentiles West Gentiles jual Ibana kong kilong kijinya net kendo yaki officers ke district sports officer juga West Gentia Hills ban kimi ban pet kuno kalong kabalong ne kamlong ne mo hakno bedur ban perkat perdan yang aja berkreat ka jingil penlong ya ka Meghalaya Games ke bahan rin so kani kada ka kani kalong ka isu komen ban ong bahadu mentra sin hadir mengalami arsiat nak ke office juga nasib ba finally korea ngawat katukan ni hot mila pelong ka ji bendu by district sports officer milaya seloku berka district West Gentia Hills district sports association but dangshan ngirang pelong ya ka jing ka inspection part harangkat ki la arpsau kli association but bon lagi kila penpau ka jing sohun kalau ka jing donbok ha ko geliang pa West Gentia Hills ka bon ba kini ki stadium ki indoor hall let's see kendia ang yang tai ka la bandon ka jing optional tu ko ba kerpang de ka bon hi gede ka don ka ni ka kidon ka hall is a very fortunate thing but ka sawi ka advantage kalau baro kilong hasanda kim da jangai apa ko joy tau kalau walking distance te kamut ka tar kalau ka pesuk ini ha ka jing perka ba lada accommodation bar ka jakai lekai kanong don kam ka banbu ka kali kerpang ka bos ka bomut mo ya abangile chika olympics ngila ui gini ki Asian Games ki Commonwealth Games pihak ya like kilometer pihak ya kim sia kali mar kisim ba ki athletes bo point tu dia kemudian mah ki hantai hajuai ngai i ngatrai kin daya palat eru kan dai tak kilometer sistem kata kepala cengai ba lada ka biang kata ka mo jing perkat ni dia kan sampling ngatrai ki disiplin kan distance ai ba finally but kita don ru sekawai ngabot ban persongong ni kita don ru sikwe ki disiplin ki lawan ban penrung ya sport ki tenrei katar kadang ya kejingnya keren kalau subject to availability juga logistical arrangement nama lagi dalam ka accommodation ka yang ka accommodation de pin kan mau ha ka penungkong ka third Meghalaya Game ka bangi pen em hadin kan rusdam how arpo ni pelong tang khatsau tuli ki jela pai poi ha ka ni ka arpo ni pelong kat kandai teli jing laka mo de matangi kre ban apo turam nakani ka poi ka cross ka ko jing peleka poi arpo likely tenda mentah ni
ni push yang kalau push ka arusat dai plus kindon sikidemor. So in all kini kiba wan hadin ki ASEAN ki bampat yo ban perlu ke pasau negara yang jui kalau bangin nakpet ngendang kemi lada kadon kadap na em ke jakasa kini kita bun ki emo te kanang bon kapali nem ta jungki nomor wa kan nang don biang ka Meghalaya Games selection system sudah kawai ka mo ka company leka te suki salah ban host nomor ka thong jungi kalong hawai sing di ban la ban host support ni nomor kum ke jumpa kre ya ketika national games maka apa goa national games ki pelong adu support itu ni mo ngin hab host ke national games ke ban long hadian bapedap ka Uttarakhand mentau snem bat ngau suar tapi ni ka caca segar ni se ni la ban haburun no ngi suai kata kalau subjek ya ka jumpa kre iki infrastructure posted di katur kalau nongga jinga kendu jungi ke badan cidan bat ka department of sports ka engineering wing ban budian kata ka timing jungi kan noh kan kudu di kelaton ka jinga kendu juga finally buat manga hapo dali buat ka Indian Olympic Association kitur ke buat suatu kai ka senam kai ka caka penai ke banlong bukan untuk ya ka Olympic calendar tikibun ki jinga kan ki pakre di no sukumen ba hapo jela jungi ka Meghalaya Games kan wan but ni sukumen ba PUE gitu ba ada play ka athletic track hapo YJ tinggi kerben pan after West Jainti Hills ngiptip ke dengan district ke wan Ray obviously ke dengan district ke ba kwa on host sekali ke ba priority ke di belong ke kriteria ke di belong lagu ya ka athletic stadium mo iko ke jinglut support tura kalau long ba arlai rukom nomor hang tepat ke dunaka hiduna ki ni ki hall ban penyelekai so kila hapora ya ki German hangers mo kebun nanta sakawaar pa kalong hakani pinapun kemau ba nadu kani kami Meghalaya game ke pasal nadu ke North East Games kumanong no nila shim ya karai ke sarkar kala shim ya karai ban karsian ya ga mesue hak takadur ba kindadon ki jaka sa ki jaka thia ki ba biang te ka bomot ba lahab ban penkre bo ka ki kuma fitip ni don ki bank accommodation ki don ki homestay ki don ni kita kala de go we ki jinglot kabar kala long ke jimpun kre ya ka ba mo ka ba mo de go we te shite yo mo dalai jar so jar mut ka griu ya ka ba license si de go jam te nangta nakatu ka jimpul hapo tura kawai ni jinglot ke infrastructure bakilala ban pli pat ya ka athletic track hapo tura ketika sen kong bakabi ka athletic track hapo tura iso komen ni kata di bat kata ketika we investment fee so kamde ke ba shu ba baro ka arko ketika jinglot part of it tu kadang ke jinglot nang ta ni ka ka PSama stadium ka athletic track ka bakila pan kre bola kidon kijing tray kidon kijing tay nangta kidon ru nang hakatu ka jinaka haka Meghalaya Games bula ada pura yo ru ya ka ki equipments katu kan ni mo ndai baro yo katu kan ni nomor ki association stir tak club ti tang ki association ki la kham khlan ki la kham biang yo ya ki ayu mo ki facilities ki equipments kalau hajuan kamu ni pan naman ong hagawi kaliang nilawan sim gumni yang wi kaliang jindon bak kalong baka athletic stadium ka lalong no ka main stadium ka ladon pa dai te ka basa kan dai ngas mudur ka jinglong ki hall santai ka ladon pa le se kan hiar ka jinglot kan duna ba ka jinglot muta spo satai spo cuai Aging judul tu kita kan ni kan ya nak apply keluar de nak bon kita nak barang ala parai bitik tang nak liang jungi nak liang ka kondak ada yu gitu ka engineering part nomor mentah kalau ni mo kita ki school ke bingin hapan rakam kuma ki pelong chatura ru bon ki school ki simti ban ki school gini kita ban besar khana te kadon ka jingne trong kadon ka jimpan bha kita ki jimpan bha ki toilet sethi berkhai mo te ka ju kan hap cha sini so ngan skam kan tham duna badika ai ka belajar stay nomor ba hangni ngai iba ki ASEAN dulu ki la menjuri ki hot ha tu sien satai ki ASEAN kim hun ya ka hot pi bakarit because ngimla ban le jubardasti kata ka jingle kai la da ka FOP kampian mo so kumu usu ka hot ka be wa da wa usu so pihak panora da ka German hanga
wrestling kita kam da hall ko bahe ba turu ngim da te kita ki association part ki la padiang ya ki caka da ka ba adjust mo without demanding too much. Mentagi association can don't expect too much from the government. This is just a district state championship. I think the demand is very high. Within the national, if you represent the state, but yeah, the game, the facilities belong way beyond the imagination of the state. But people so the run is the America. Remetang try to bring him out. He naga bamba biang. Reata kompuyong babo German. Don't give a demand. You know, him want this all. Don't play. This is district meet, not the national. We expect national standard. Tamla ate bana. So, tengi dong athletic track. Don't warm up track. Hapsang ano. For example, athletic. There's no warm up track. So then we have to stop. You don't can't stop. You have to play. You have to find somewhere inside. Terkejut ini ASEAN rumong bikin the same as the national conduct. This is a district. Bila usu gilong darting small hall, but it's possible. But don't expect too much. Stang bala penong sa government ni gini. Kita jinglot ngintip last time we bought the GTC to we jinglot hit on 3 crore something plus equipments. Mga jinglot nangi kita tang TADA maximum. But the tracksuit, the t-shirt, there is no much. We have a tracksuit at the same rate for the last 6 games. The same rate is going on. So we kuat kan perlu saya government kita discuss katanya ni kan abang kumno perlu nada. Will be difficult for other government ban perlu tan. Ya instead that money batam nang tu nang lah kan asbi. State ASEAN dah. Namanya extravagant blood. This is just a DPE one.